أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهديين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat ini, Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala aqsama bi salatil asri li'izami fadliha. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إن الله سبحانه وتعالى simapa siya amuin sambahayang amuin waktu sambahayang asar longnya wal asri innal insana lafi khusr. Sapaan kulong sinallahu subhanahu wa ta'ala waktu amuin sambahayang asar. Maytain Allah subhanahu wa ta'ala amuin simapa siya waktu sin sambahayang asar. Hasabab sin amuin kalabiham sin waktunya. Aparman ni qawlihi ta'ala hafidhu ala salawati was salati al-wusta. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Baqarah was salati al-wusta ay long sin Allah subhanahu wa ta'ala hafidhu ala salawat parihalaan yung inamuin sambahayang 5 waktu salawatul khams allati iftaradtuha alaykum amuin sambahayang 5 waktu amuin long sin Allah subhanahu wa ta'ala pierdo ko kanyo 5 waktu amuin sambahayang wabil khusus salatul asri labi aula na tuod inamuin sambahayang asr was salatil wusta. Innal insana lafi khusr sabunnal tuod in manusia lando inamuin kaluyan niya. Istifna niya in mga mga manusia amuin namarat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala illa alladhina amanu wa amilu salihat. Malainkan ni mga sila na maratyap Allah subhanahu wa ta'ala salta nagamal sila salih naginang sila amuin marayaw salta watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr watawasaw bis sabr. Malainkan ni mga sila amuin upat ini na maratyap Allah subhanahu wa ta'ala salta naghinang sila sinamuin karayawan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Mga sila nagpatumtum-tumtumi sinamuin kasabunalan kama Islam salta amuin nagpatumtum-tumtumi sila sinamuin kasabar hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikya mahuliyad to mga tay mangudkuha kama Islam
na in maudo sinako biyayaon amuin kalna amuin pagpanuntot ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini, way dengan mga amuin manusia ding katutan niyo, malainkan insya piaganak siya hiina niya, way pangirab niya. Sa inna Allah subhanahu wa ta'ala, piarahan dihilan siya ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin, piarahan amuin rasul, atawa piaturunan sin Allah subhanahu wa ta'ala kakitab-kitaban. Atawa amuin salta, hidayatan kita niyo pa amuin agama Islam. Habiyayaon niyari kita niyo biyayaon ha amuin pagpanuntutan ng ilmu, way duway amuin malaingkan bat supaya adya amuin makahasil kita niyo sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin iyamalan nato inamuin panagnaan kitab piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain amuin Iqra. In Iqra suratul Alaq long sin Allah subhanahu wa ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. In amurin hadhihi al ayatul khams, in lima amuin ayat ini, ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin panagnaan piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala, salta diak kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin amuin ayat ini manunjukin siya wajib amuin hapag panuntut ilmu. Wajib in kita niyo humati sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin wajib in katan manusia humati pa sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga sila amuin mu'min na marat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, salta na marat siya sinamuin katan kakitab-kitaban niya, iban na marat siya sinamuin mga kamalaikatan niya, iban si mga karasulan niya, iban sin adlaw mahuli. Salta sinamuin na marat siya sinamuin bil qadari khairihi wa syarrihi. Wajib in kita niyo humati sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imana sin Iqra, ta'allam, fi'lul amr. Manggahi siya, amuin, papanuntutun kita niyo ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra, ta'allam, al-qurra, al-ulama, mga sila ulama. Imyan kau qara'tu kitab al-fulani, ta'allamtuhu, darastuhu, aqra'ani fulanun 'allamani darrasani. Yani makna sinamun Iqra. Iqra ay ta'allam, panuntut kau ilmu. Al-Qurra mga sila ulama. Alaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Inlando mga sila amuin nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunin mga sila al-ulama. Na qara'tu kitab al-fulani ay nabassaku in kitab hikuan, ta'allamtuhu, biangadji ko salta, atawa aqra'ani fulanun allamani, ay hinduan ako, atawa darrasani, hinduan niya ako. Iqra ta'allam, imana sin Iqra ta'allam. Amun yan imana sinamuin ingkuan sinamuin Iqra. Ang kanya to, yung mga kita niyo mga tayo mangudaha ka may Islam, gimuha kita niyo ha amuin tiyan sininasing kita niyo, way panghati na to. Way tuod. Na inayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak tuman pia amuin beta niya,
inamuin ayat niya ini, amuin piaganak kita niyo, amuin manunjoki, inamuin, way pangirab na to, way panghati na to. In ayat ini manunjoki, in amuin aun pagkatuhan, aunin Allah subhanahu wa ta'ala, aunin amuin Tuhan tarabbul alamin. Amuin manunjoki, wajibin kita niyo, amuin magtawabo, sinamuin ilmo, sinamuin na panghati sin kita niyo, na in talibul ilmi, amuin mutmatta na amuin talibul ilm, ang panaman siya amuin kaganapan niya ilmo, ang panaman amuin magkakanap inamuin kajahilan niya. Sugay biya ito inamuin talibul ilm. Sambathi an Iyad bin Himar radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah awha ilayya an tatawadaw. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat din kan Iyad radiyallahu anhu, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala nagwahi kako long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in amuin magtawado kamulong na. Habat supaya amuin di makapag-abu-abuhin ang buking hakanyo pa kanyo. Atawa amuin makapag-anyaya wala yabghi ahadun ala ahad. Bat supaya hadya amuin di siya makapag-amuin makapag-abu atawa kan amuin makapag-anyaya pa tay mangod niya Muslim. In talibul ilm, asahingga amuin in siya amuin masi in pagbasa niya kitab, masi in amuin pagkajahil niya bukod na siya alim. Sabi na alim, asahingga in ikaw masi lain amuin pag-research mo yan, in ikaw ikaw talibul ilm, nawajib kaw in amuin magganap sinamin ilmo. Misalnya Allah in Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akdasin Allah subhanahu wa ta'ala, pa'iyanun wa qur rabbi zidni ilma. Kaya dia akdasin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin papamungon sin doa, surat Taha, wa qur rabbi zidni ilma. Na pagkay mawdu sin kita niyo adlaw ini, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin binususil kitabi wa sunnah. In mawdu sing kita niyo adlaw ini, pag panuntut ilmo, wajib pagkataan Muslim. Haamuin nasagbot nga kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin sunnah niya. Ampain amuin Quran, amuin sunnah atau sunnah, kitab amuin kitab nasagbot alam sin Quran, amuin na in kaina ito iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aun hambuk ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Ay longi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, longnya fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Nagtagna inamuin ilmu muna, habi po sinamuin kaul, iban sin amal. Ay ta'allam, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam, ya Muhammad, annahu la mabuda bihaqqin illa Allah. Ingat ya Muhammad, amuin way mapatut pagtagipunan, buat malingkan inna Allahu subhanahu wa ta'ala. Mag-umus wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Amuin, kita niyo in Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadto Rasul na. Dia akda siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin pangayong kaampunan. Yadto Rasul na. Salta, amuin
diak sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin inamuin rasul niya papangayuan inamuin mga mukminin kaampunan. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Impag panuntut ilmu long na wajib pagkataan muslim. Lain hadith ini lampung inamuin usog pawabai inamuin suway humati sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin hati hunya inamuin pagtuhan niya atawa biyadiin siya magsuci atawa biyadiin siya amuin magsambahayang atawa maghaji atawa mag-umrah atawa katanuno na magpuasa na ka atawa magzakat atawa kan magdarang-darang atawa kan amuin ununo na magtanong bangsa upama insya amuin ahlan hapag amuin magtanong siya. Labi luwa na amuin mga sila ahlud dawa namin suway namuin sila humati sinamuin syara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hapan man sinallahu subhanahu wa ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Pamungan niya Muhammad amuin ini inamuin dan ko hapag da'wa haran sin Allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin ay ala ilm magda'wa amuin magda'wa kau haran sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin subay amuin aunil mo mo inayat ini manunjuki amuin subay kita niyo mati sinamuin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kita niyo amuin magdawa. Bukod na amuin magdawa kita niyo gaman kita niyo amuin makalawang pamano siya imano siya amuin magdawa in siya jahil mataod pa inamuin kangian niya rin sinamuin pagkuhan niya yun pag dawa niya yun makakangi siya kaman kitaon na to inamuin na jaman sinamuin nakauna hawak to inamuin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpara kay Muad bin Jabal wa huwa alamu bil halal wal haram inhi Muad labi makaingat sinamuin halal iwan sin haram piara niya pakauman amuin labi makaingat sinamuin halal iwan sin haram wa inya piara inamuin hi Khalid bin Walid amuin buwuno gagandilan wairon sabab yaun humati sin syara sin Islam atawa hi As hi Umar bin al-As wainya kiwan ni Umar bin al-As wainya amuin kiwan pa amuin kauman amuin manghindoy sinamuin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan mga tay mangud impag panuntut ilmu wajib ka to tanyo katan na amuin isiyo inamuin di humati sin amuin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala siksa unsiya sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa aun punishment niya dengan Allah subhanahu wa ta'ala di siya manjari umyan inakulong na di ako mangadji sabab imang nga sila di humati sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin manuntut na dya sila
Uno ba ini? Mag-ibadat na dyan sila na landuin amuin kapiligruhan niya. Amuin makabistara kita sinamuin bukon kuan. Hawak to sinamuin nagnasihat ako. Aun manong siya kimuan. Apuasa to sinamuin Maghrib. Nasagbot ko inamuin atungod sinamuin pag zina na chinik niya ako magtuoy in topic ko hatungod sinamuin kuan hadya ang mga talgib-talgib badya yaon. Wajib inamuin humati sinamuin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. So sakali nalpinda inamin topic. Nakakata po amin zina. Sambil amin kiwan ko kanya inamin, piatarang ko kanya in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. In baljina babae laung ko amin babae iban sinusog wajibin siya luwakan hangga't luwak. Lingakan niya pa kanya. Luwakan siya hangga't luwak. Naing kanya kawaluan laong na. Sambil amuin kaya kisah ko na kanya inamuin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inamuin kawaluan laong ko. Amuin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أي إما أن sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mga sila والذين يرمون المحصنات mga sila amuin mga nagtutuhuma pamanga sila amuin sutchireng ha amuin jina sakali way saksi nila amuin upat na inamuin mga sila yadto luwakan sila kawaluan luwak bang amuin way saksi nila amuin upat saksi luwakan sila kawaluan luwak. Biasin amuin zaman ni Imam Malik rahimahullah ruya amuin kaya riwayat aun yaon babae long niya hawak to niya amuin nagligo kiwan niya namuin babae yaon long na nakapila na ba long na amuin nang zinay namuin ginawa baran ini sambil amuin aun hariwayat mikit amin 5 niya yun. Na di na kaingatan si mga amuin manusia amuin hakatilibot niya yun bangun na ninangun mikit na amuin 5 niya. Sambil niya na sila kan Imam Malik rahimahullah sinamuin sa tabitaan nila inamuin jimatuha babay yawn. Long Imam Malik pila law na inamuin lubak halong sing Quran amuin mga sila magtutuhuma pila law na inamuin saksi iban long na pila long nin lubak lalong sinamuin kimuan yaon lalong na upat law na inamuin saksi niya pag uwos law na inlubak niya kawaluan. Nakikita, naliwak man inamuin tao yaon. Naig na inamuin 5 niya. Nayad to. May nang tayad to, along ta pamintangan. Amuin di kita, amuin basta magkaul, magkabtangan. Haway pangirap sing kita niyo.
Ayaw kita nyo magkabtangan. Haununo na pakaradyaan, way pangirap sing kita nyo. Sablong sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ay, la taqul ma laysa laka bihi ilm. Ayaw ko magkabtangan, bang haamuin, way pangirap mo. Haamuin pakaradyaan yan. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna sam'a, sabablaw na in pangdungog. Iban sinamuin, wal basar, iban sinamuin pangatod, wal fuad, iban sinamuin pangatayan, kullu dhalika kana anhu mas'ula. Mas'ul siya. Pangasuhan siya to sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga katana mo yung pakaradyaan ito. Na ayaw kita yung mga taymanghod, amuin basta-basta, amuin maghukom, atau mag-us-us. Bangsaw pa nga, kaya nga inamuin hukuman niyaon, atau pangadyan niyaon, mas malingkat, amuin di na kau dumungog. Ba't supaya amuin di na kau makariskas pa amuin tao yun. Sawablong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laba sa bisanadihi, ma dalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal. Way nalaw na amuin kalaungan. Pagpuas sin amuin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, malaingkan amuin mga sila amuin magdiriskas tao madiskas. Bang tabi kita na mga Facebook via yun. Hindi hambuk-hambuk, nagiyanin siya hakasabunalan. Inhambuk yun, nagiyan di sabin siya hakasabunalan. Final mafar. Hambuk da. Pakain kita nyo mago yun. Hambuk da, amin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin sunna niya. Hapamahamsin mga sila na kauna. Bukong pamahamsin kita niyo. Suway ha mga, lumabay ha pamahamsin mga sila na kauna, iban sin sahabat niya, iban sin rasul niya. Sababin, amuin kuwan, di takahatihan niya amuin kuwan yun, malingkan. Subay ha, amuin pamahamsin mga sila na kauna. Na wajib to din kita yung mga taymanghod, amuin umati sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy hindi kita nyo magkabtangan, ayaw kita nyo mag-us-us magkabtangan. Ha amuin, way pangirap na to ha, pakaradyaan yan. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun man fiha illa aliman aw muta'alliman. Nasagbot inamuin, alim, iban sin muta'allim. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dunya inilong na, long niya, piagmulkaan. Iban na long na sinamuin loon niya, malainkan. Istithna niya inamuin mga sila alim. Iban sin mga sila, manuntut ilmo. Nin ahlul ilmi, iban sin mga sila ulama, sila to inamuin sarayaw-rayaw amuin manusia. Biya sinamuin kisah sinamuin ha nasagbot sinamuin hadith hi Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam qala, kana fi man kana qablakum رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. Riwayat din kan Sa'id long niya sa bunnato din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda, nakaula aulong na rin amin
nakaw na rin kanyo, hambuok usog nakabuno siya amuin kasiyaman tagsiyam. Nakabuno, kasiyaman tagsiyam amuin ginhawa. In hadith ini, darandasin kita nyo pagkarunguan, sa amuin review na dasin kita nyo. Na, inmano siya ini, mabaya siya magtawat. Sa lando na amuin, malagdo inamuin dosa niya, na mabaya siya magtawat. Sa, aun mano siya, na magangi kanya. Hawak to sinamoy na nga subo siya, kauman yaon, pinakaamoy lang na maingat, haamuin kauman yaon, sa diya siya, paamuin kauman amuin, rahib amuin, way panghati. Pakal, innahu qatala 99 nafsan. Hawak to man siya diya amad to, sa tapia nga suwan siya, pia nga ruhan siya, unulaw na, intaw inilaw na, nakabunulaw na hang kasiyaman tagsiyam. Unulaw na, papalaw na amin taubat niya. Nalaw sila mo yung tao yaon, way nalaw na kaampunan niya. Ampay na Allah subhanahu wa ta'ala, nag-iyan siya. Long niya, law balagat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali. Inna Allah subhanahu wa ta'ala, minsan pabiyadi na mo yung dosa siyang kita niyo, mabot, palyong, amuin, makaliyo din sinamuin ta, sinamuin langit. Ampunon na sin Allah subhanahu wa ta'ala, impardusahan siyang kita niyo. Siya na mismo nimiyan. Bangkaw lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakadusa, nakaliw patasin amuin, minsan pa amin nakaliw at amuin kuan, amuin atasin langit, tumastaghfartani, pag-ubos na ngayon kau kaampunan ka ako, ampunon ko ralong sin Allah subhanahu wa ta'ala, impardusahan mo. Dira kaya tuloy ulang sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin magbaliwala, way raya tulong na ka ako. Ampunon tala kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag namin ang bukin na nagpitwa siya, sinamuin, way inalong na kaampunan mo. Nasambil yung plate, inamuin, yung plate inamuin kuan niya, hikahanggot tos kanya, biyuno siya. Nainang amin ang gatos. Sabab simpagpituan niya yato. Nainang ang gatos inamuin kuan. Pag-ubos, inmano siya yaon, amin nangas, masim masira siya, amin, nangasubo. Sinamuin kuan, bangaon pa amin, taubat niya. Unagikan niya, sinamuin mano siya yaon, alim, kaya pangasuhan niya, waman yahulu baynahu wa bayna at-tauba, umunit tinagikan niya. Naalimin kaya pangasuhan niya. Inagikan niya, isiulong na inamuin, mga agpangis, inamuin pagtaubat. Wayroon, Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunon na kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunya tinagi sinamuin alim, hawak to siya, amuin, diya pa amuin, kauman, kauman, amuin alim, tagapanghati. Nabiyataan siya sinamuin, aun pa kaampunan niya. Napaggay namuin jahil, magpituwa sinamuin, pagkaradyaan way pangirap niya, nabukon siya amuin, bukon hat amuin, majulja na niya inamuin, ginawaparan niya, sambil amuin, kaibanan. Makajulja na siya. Hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an,
ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dengan mga amuin alamat sin kiamat, amuin angkatun sin Allah subhanahu wa ta'ala, inamuin ilmu niya. Hama na sinamuin hadith, inna Allah subhanahu wa ta'ala di niya amuin hangtuin amuin ilmu ha mga ipon niya. Di sa walakin yakbidul ilma sa kawon niya inamuin ilmu bikabdil ulama. Ha amuin kamatay si mga ulama. Hatta idha lam yubki aliman sambil amuin way na makapin ulama ittakhadha an-nas ru'usan jukhala. Uminang nain amuin manusia, amuin nakura, pagpituahan. Pasuilu, fa'aftaw bigayri ilmin. Sambil amuin pangasuhan nila yun, amuin jahil yaon, na magpituan na inamin jahil yaw na ibida. Fa'aftaw bigayri ilmin. Magpituan na siya. Sinamuin. Way pangirab niya. Way panghati niya. Fadallu. Nalaong na sila. Makalaong pa sila. Hangkan na wajib datunin kita yung mga taymanghod in amuin humati sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kakabalikan ni ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam ay hati kaulaw na sinamuin, ya Muhammad, fa'alam annahu la ma'buda bihaqqin illa Allah. Ingat alaw na ya Muhammad, way mapatut pagtagipunan malingkanin Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dhanbik. Na subay kita niyo amuin humati sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala pagubos na pampakita niyo amuin maghinang sinamuin amal ibadat matukan niya. Bukong kita niyo amuin maginang nadya sambil amuin may nang tirana namin makalawong kita niyo pamano siya dito nadya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.